Nayi mina into engifuna ukuyibuza. Labantu abathi must. Nawe uyabalalela yini labo bantu? Uyabona labantu abathi indoda must. Umuntu wesifazane must. Umuntu must. Umuntu osesebenza must. Umuntu ongaganiwe must. Umuntu ofuna ukuganwa must. Lento ukuthi must. Ithi must kubani? Ithi must kuba. Lo osuke ithi must. Iwu must kuye noma iwu must kubona bonke abantu. Wena akulalelayo wena. Uthatha must oqhamuka komunye umuntu uzo implementa kweyakhe situation. Uyazi ukuthi njengoba sibaningi kangaka emhlabeni umuntu nomuntu unempilo yakhe azoyi-experience ngendlela yakhe la emhlabeni. Lo must lo oqhamuka ngaphandle nawe uyawulalela bese uthatha serious. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi impilo yakho ingavuma izimo nama circumstances abanye abantu abangeke beze bawa understand kodwa ngoba wena ubamba must ibe nzima kakhulu yakhe impilo ngalesi sikhathi. Ubingelele lo changes akasha othi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona leto ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Lento ka must nawe uyayilalela yini? Khona abantu abaze babone sengazuthi benza wrong uma ngabe bengayigcini lento ka must. Bayibone sengazuthi bazoba irrelevant ngoba isociety icollective ithi must. Mawumuntu must. Uyazi ukuthi lo nto ifakelana kanjani ipressure? Why? Because kunalento ethi umuntu nomuntu situation yakhe ihlukile. Njengoba ula emhlabeni futhi uzele eyakhe role engafani neyomunye futhi uzo experience impilo ngendlela yakho ehlukile eunique. Bese umbuzo uthi ubani wena obuka kuyena noma obheka kuyena uma ngabe sekumele uthathe izinqumo zakho? Ubheka kubani? Nazi indaba engizokuxoxela yona mina engiyaziyo. Uthola ukuthi lento ibizwa ukuthi wena umoya wakho. Umoya wakho uthi. Kodwa bese kusala lento ka must. Ubone ukuthi isociety ithe and wena umoya wakho uthi. Ulalela abanike lapho. Ulalela bani lapho? Emfethu. Yabona uma uhlula ukulalela wena umoya wakho. Ukulalela internal authority yakho. Ngoba ufuna ukuba relevant. Na into engizokutshela nezokwenzeka. You are preparing for a disaster ngoba impilo yakho izothatha another trajectory. Angeke uze ube at peace until ufunde ukuzilalela wena. Until ufunde ukuzilalela wena. Zo2 wezinto engihlezi mina ngikhuluma ngazo mangisuke ngiread ichart and lezo zinto lezo zo2 engikhuluma ngazo ekuthiwa istrategy sakho neauthority yakho. Sisho into ezu2 futhi ezibalekile ukuthi wena empilweni yakho umuva kanjani futhi izinqumo uzithatha kanjani. Zu2 kuphela. Konke lokho kunye ungakuyeka. Mangithi umuva kanjani uyabona njengoba ngihleli la endlini ukuthi ngiphume ngiyemnyango. Uyazi impilo yami ngashintsha for the better or for the worse ukusuka kwami la endlini.
ngiphuma ngemnyango ngisuka la ingashintsha for the better or for the worse ngaleyo decision bese umbuzo uthi ngiyithathe kanjani lo decision kwenzaleni ngoba njengoba ngisho ngithi mina impilo nezinqumo zakhona kusuka ngalanga kuwena ngiyasho ukuthi uma uyi-generator linda bese uyaresponda musa uku-initiate izinto ngoba uzwe wena kuthiwa zilinde zize kuwe zona zingeza ngeindlela eziningi ungeza umuntu ekhuluma ungeza ungabona umuntu enza something unga-approach umuntu ziza ngeindlela eziningi wena okwakho ukuresponda ngesacral yakho ukuthi yini right for wena kungasuka abantu la manje bathi baye ebeach asambeni sebeach bese isacral yami internal authority yami le ngikhuluma ngayo sacral ithi sacral iphushe ithi ila bese ithi ingqondo yami azothi uyayitshela bazothi usaqhubeka nempakamo khona uzosala sewuthenga le nto ngoba vele ilapha eThekwini njengamanje umqondo wami ufuna ukurizina ukuthi kungani kumele ngiphikise isacral internal authority yami ethi akumele ngiye lapho bese ngenza njani ngiyaya nje kodwa ngiyeza ukuthi there was something that pushed me away iyona bekumele ngilalele the rest will be history lapho ukuthi usithathe kanjani leso sinqumo bafethu inqumo nokwenzeka kwempilo ukuthatha according to umuntu owuyena wena akekho umuntu la ozo experience impilo yomunye umuntu ama circumstances awafani nama situations awafani uma uzama ukubambelela ezintweni abantu abathi must kuzona uyeke iinternal authority yakho uyozifaka ezintweni eziyokwenza ukuthi ube frustrated empilweni yakho kusizana ukujabulisa abantu ngokuthatha izinqumo zakho ozwa ukuthi lezi zinqumo awuyifuni kusizana lokho ngoba anyway muyibetray wena abantu still if you must betray wena nabo bokubetray at some point kusizana umuva kanjani empilweni futhi izinqumo uyithatha kanjani umuva kanjani empilweni uzifake ezintweni ezingakudingi yini project umuntu oyiproject angitsho nozoguide la wena uzokwazi kangcono kunathi la umbuzo uthi ke wena awuzitholi yini uyifaka la ungangene khona abantu kulula ukuthi begijimela izinto ngoba bezwa kuthiwa wezwa kuthiwa uyazi ukuthi khona umuntu ozwa kahle ukuthi hey lo msebenzi it doesn't fit with me lo msebenzi lo angizizwa ukuthi angu-applyele lo yabona ngoba uzizwa kanjalo igathi yakhe ekutshela lokho ukuthi ngeke ngize ngibe nawo amandla alomsebenzi ufuna uku-applyela angeke yini uyithola uapply bese wenza umsebenzi wrong noma ungafuni ukwenza you won't last ma uhambe against the nature of indlela obuzizwa ngayo in the first place your gut feeling you won't last bangaka abantu abaqale ama business abazange beze baqedile lo ma business lastanga ngisho 2 weeks omunye within 2 months ayisekho icontain uqale kanjani izinto uma uqale into isacral yakho noma igathi yakho noma internal authority yakho engazange izivume ngeke izilasta lonto kodwa ngoba wena wezwa kuthiwa mawumuntu must wezwa kuthiwa uyazi ukuthi ngisho amanye ama business kunama business angadalelwe wena ngendlela odalwe ngayo wena kodwa wena ulalela abantu